čizme spremne, alat spreman, kaciga spremna. Pograditelj, možemo li to? Pograditelj, naravno. Kotonac, bager, mješalica, dugičak, Leo i Vendi, dođi, bit će mrak. Uvijek se svi zabave, a posao naprave. Da! Pograditelj, možemo li to? Pograditelj, naravno. Bager i sladoled. Čini se da nam stiže ljetna oluja. Divno, baš obožavam munje, Bobe. Zabavno ih je gledati zatvorenog bageru, ali na otvorenom znaju biti prilično opasne. Ovo je bilo glasno. Bolje ti uđi u garažu. Oluja bi mogla biti jaka. Može, Bobe. Noć, bageru. Laku noć, Bobe. Kakav nered! Bome je! O, Bob, sva sreća da ste stigli. Večeras imam posebnu reviju sladolednih okusa. Ali munja mi je noćas prekinula struju u hladnjaku i sam mi se sladoled počeo topiti. Au, to je puno sladoleda. Da je, bageru. I sad ga moram napraviti još toliko, a to nikako ne mogu bez struje. Ništa se ne brini, šefe tati. Siguran sam da ćemo to napraviti u tren oka. Stvarno se nadam, Bob, jer naši sugrađani ne mogu bez sladoleda. Prvo ću popraviti struju na hladnjaku, da što prije proradi. Hvala, Vendi. O, i gle, u oluji mi je stradao veliki znak na kojem je reklama za reviju sladolednih okusa. Nema problema, šefe. Leo i bageru, vi počistite sav ovaj nered i vratite gore reklamni pano. Može, Bobe. Da, Bobe. Ja idem provjeriti krov da vidim ima li štete. Oj, grozno mi je baciti sav ovaj tatistični sladoled. O, ne. Uzmite koliko želite prije nego se otopi. Stvarno? Navalite samo. I onako bi se bacio. Unutra imate i kornete. A ja idem po svježe sastojke za večeras. Vidimo se. Bog, šefe tati. Bog, bog. Hajde, Leo. Rekao je da možeš jesti koliko god želiš. Pa ne mogu to sve pojesti, bageru. Barem ne odjednom. Bila bi stvarno šteta baciti sav taj sladoled. Čekaj. Šef tati je rekao da naši sugrađani obožavaju sladoled. Zašto ga ne damo njima? Damo njima? Kako? Možemo se voziti sa sladoledom. Ja mogu glumiti kamionet, a ti slastičara. Ali što je sa čišćenjem nereda? O, ne brini za to, Leo. To ćemo na brzinu kad se vratimo. Bilo bi lijepo podijeliti ljudima sladoled. Hajde, da se ne otopi. Ti uzmi kornete, a ja ću sladoled. Može. Ugasila sam dovod struje u hladnjak. Sad mogu istražiti gdje je nastao kvar. A ja idem na krov. Možemo li to? Naravno! Popravljamo, gradimo, ekipa prava smo. Posao naš nije lak, ali uvijek složni smo. Viknimo sad svi, daj pet, glasno pljesnimo. Posao naš nije lak, ali uvijek složni smo. Jer mi smo tim. Viknimo sad svi, daj pet. Hej, Vendi! Imamo struju, Bobe. Bravo, Vendi. Dakle, što je sljedeće? Pa, provjerio sam krov i trebamo zamijeniti neke panele i staviti novi gromobran da zaštitimo restoran od moguće oluje. Okej, idemo onda. Mislim da su Bager i Leo negdje pri kraju posla. Sladoled! Sladoled! Imamo fini sladoled! Ha, evo, vozimo se već 100 godina i nitko nas ne zaustavlja. Nismo poklonili ni jedan kornet. Ako uskoro nitko ne dođe, poklanjat ćemo milkshake. O, imam ideju. Kamioneti sa sladoledom puštaju muziku. Možda bismo mi mogli uz muziku... Ali otkud nam muzika, Bageru? Nemamo nikakve instrumente. Ne,
ali možemo pjevati. Dođite po sladoled svi, kornete baš fine imamo mi. Dođite po sladoled svi, kornete baš fine imamo mi. Leo i Bager vam dijele ih sve, danas ljetni je dan, rashladite se. Bageru, Leo, otkud vam sav taj sladoled? Od šefa Tatija. Želimo ga podijeliti prije nego se rastopi. To je fantastično! Ja želim sladoled. Jedan kornet s okusom hot doga i sem pa stiže. O, izgleda prekrasno. O ne, sve je i dalje u neredu. Halo, Bobe. Što je bilo, šefe Tati? Ovdje je i dalje sve u neredu. Molim? Baš čudno. Čekaj, odmah stižem. Ali, Bob, ni lift još ne radi. O, ne! Biće da je izletio osigurač kad sam popravljala hladnjak. Dobro, Vendi. Ti idi unutra, a ja ću se spustiti dolje do razvodne kutije. Bob! Evo stižem, šefe. Sjajno. Ovo je katastrofa. Uskoro otvaramo, a sve je i dalje u groznom neredu. Leo i Bager su trebali sve već očistiti. Pitam se gdje su. No dobro, hajmo popraviti lift. Dođite po sladoled svi, kornete baš fine imamo mi. Dođite po sladoled svi, kornete baš fine imamo mi. Leo i Bager vam dijele ih sve, danas ljetni je dan, rashladite se. Bog, društvo! 2 kuglice, molim te! Stižu odmah! To je Bob! Sekundu! Bob! Nismo obavili posao! O ne! O ne! Halo? Leo, gdje ste nestali ti i Bager? Oprosti, Bobe, mi odmah se vraćamo. Već krećemo. Bok! Pa gdje? Brzo, Bageru! Žao nam je, moramo juriti! Bok! Izgleda fino! Ne! Jako nam je žao! Oprosti, Bobe. Gdje ste bili? Nismo mogli dopustiti da se sav taj divni sladoled baci. Pa smo se vozili po gradu i poklanjali ga. Poklanjali ga? Da, i tako smo se zanijeli da smo zaboravili da trebamo na posao. Poklonili ste ga? Pa, dobro, sad ste tu i siguran sam da ako jako zapnemo, stignemo popraviti sve što... O ne, ako je cijeli gradograd već probao sladolede, pa ko će htjeti doći na moju reviju okusa? O ne, nismo na tom mislili. Hej, Bageru, imaš li još onog finog sladoleda? I mi bi htjeli još. Tvoja pjesma nam je probudila želju za sladoledom, Bageru. A ja bi kušao i druge okuse. Svima smo rekli za sladoled. Daj, sladoled! Pa reklo bi se da ipak mnoge zanima tvoja revija sladolednih okusa, šefe Tati. Ovo će biti najveća revija sladolednih okusa koju je gradograd vidio. Samo još trebamo otvoriti restoran. Točno, Vendi. Možemo li to? Naravno! Njama. Hola, konnichiwa, guten Tag. Hello. Predivno, revija sladolednih okusa je fantastična.
fantastično uspješna. Zahvaljujući tebi i tvom timu, Bob. Samo radimo svoj posao, šefe Tati. I rado pomažemo. Onda sladoleda za sve. Od čega je ovaj? Siri i krastavci. Zgodno. Baš mi je drago da ti se sviđa. Jer u znak zahvale šaljem ti količinu za cijelu godinu. Pa, hvala. Puno hvala. Bez brige, Bobe. Leo će ga pojesti. Taj dečko bi pojeo bilo što. Glasove posudili Marko Cindrić, Zoran Pribičević, Goran Maus, Dražen Bratulić, Davor Kovač, Fabijan Pavao Medvešek, Dragan Peka, Mirta Zečević, Monika Berberović, Mija Krajicar, Kristina Habuš, prijevod Ivona Filipović-Grčić, tonska obrada Livada produkcija za HBO.